Olumoya mina ngizohlala naye, ngohlala naye kodwa ngophila naye, mina ngohlala naye, ongitholile umoya yebo ensukwini ezinzima, mina ngohlala naye, ngohlala naye, mina ngohlala naye, mina ngohlala naye, ongimfumene umoya yebo ensukwini ezinzima, nakungihleli naye, mina ngihleli naye, moya ngohlala nawe, uze kube nini, izolo namhlanje phakathi, izolo namhlanje phakathi, ngohlala nawe, mina ngihlale nawe, mkhulu wami ngihlale nawe, izolo namhlanje phakathi, ngihlale nawe, yebo uze kube nini, uze kube njalo, yebo uze kube njalo, mina ngihleli nawe, mina ngizophila nawe. Umoya yebo ensukwini ezinzima, nakungihleli nawe, nakungihleli nawe, ngihleli nawe, ngihleli ciao, ciao, ciao ndame, sinami nolino shoma, nilithuke sikundi siyomana kodwa akulomi ashanguli noma ngabe ngiphuzele kangakanani, kumele ngidlule kulesi stage lesi. Nikhona madoda, nikhona abazalwane? Kumele ngidlule kulesi stage lesi sengoma. Uyawuzwa kuthiwa isangoma, he of the drums, that of the drums, him of the drums, lo wengoma. Ilento ichaza isangoma ukuthinini unempilo enyakaziswa ishukumiswe ingoma ukuze kwenzeke izinto zengoma. Ikhona amadoda abazalwane. Awukwazi ukuthi uma ngifika lapha ngithi sesijahile mvele ngifike ngikudumele. Kuthiwa sisebenza sijahile, uphonselelwa amasenti esihabe bese singaconnectanga. Okusho ukuthi vele lento ebesiyenza ibiseceleni. Nikhona amadoda abazalwane. Nafana kodwa ukuthi nachiyathi nemhlabeni, kanti emadlozini niphila kanjena na? Nafana kodwa ukuthi nachiyathi nemhlabeni, yebo kanti emadlozini kuphila kanjena na? Bekhulule lokho wami, kanti emadlozini kuphila kanjena na? Bekhulule lokho wami, kanti emadlozini kuphila kanjena na? Bekhulule lokho wami, kanti emadlozini kuphila kanjena na?
ngiyaxolisa abantu nibuya lapha abanye nithakathiwe. Awukaze kube kuningi ukuthi uthakathwe yimi ongangazi noma omunye umuntu ole. Abathakathi nithakathana nodwa ninamzalana. Thakathane nodwa ninenhlobana. Nithakathane nodwa ninamzalwa isizwe esisodwa. Ngeke ngizibuza ukuthi kanti ongamadlozi ongogogo lokumase kufile kuyafa kuyakhohlwa noma kufa kabili ngoba bele bayibuke lento enje. Ngiyangeke ngikhalela ngedlozi. Ningaphi bomkhulu ngoba uyabona omkhulu laba bheda khona. Mawuthathelekile ngempela ngeenkinga. Laba zakhona bazabe bezofuna izinto kuwe kodwa wena uthwele nzima. Inkomo, isihlaba inkukhu, imbuzi into yahlanga. Jwayele uthuthi. Uwobonayo ukuthi anginalutho. Uwobonayo ukuthi ngidonse kanjani kodwa ningafani bona konke. Kanti wena wafa uzange wafana nedlozi la kamakhelwane la komtsephe. Okwakho wena ukulethayo ulethe insizi nezinhlupho. Umntana mselimele la uphukile, umntana msenzeke into enjena. Ngithi ngiyahlola ukuthi awuke gogo. Kanti gogo awuvela uyinja so noma ungakafi. Inhliziyo yakho wayisaphi wena. Ngoba wena ufuna ukuhlatshelwa wena inkomo leyo nembuzi nenkukhu leyo ngoba wena wafa waje waba le vampire lento esizibuka kuma TV. Ngoba uvampire bakho wena umntana msefanele azi ubuhlungu. Uyanya gogo wena isifebe sikamkhulu. Yiko umkhulu wakuxosha wena. Wahamba la ekhaya. Wabuya la umkhulu engasakwazi ukukhuluma segulela ukufa, engasakwazi ukugxosha sokungomgeza abafoko babona ngathi unosizo ngoba nabo babesanganiswe lokugulelwa lo. Wahlala la ekhaya kwafa na kokumkhulu lokho. Nawe wasala wafa. Subuyile manje uyileli idlozi leli elingena amantombazaneni asehambe ezithengisa tupopi ngoba to yihippo emafletini tupopi spoon kungashayilanga lilanga lengavele libe ngapha sebethengisa ngamazuka lana akonje uzuka lana usathengi lwana 5 cents sebethengisa ngoku 10 cents lokuncane nokusheleni isingathi la ngasebodala kwenze kusengaphathanga lo vele thengisa awushele uzukhala umangalo umntana nomzukulwane wami lo ungenwe yini lo zambe ethengisa isinqe tupopa abanye bethengisa amatamatisi na-onionisi. Yiyo nalwana umoya na into ayenza yakayazi naye akazithande njalo mayihlele yedwa so kuthi akavela athatha umuntu wamagundwana aphuza ushevandla afu. Sebathabe inkukhu ezimnyama ezimhlophe edlozi inyala igeza namatha ligezi. Sebathabe imbuzi ezimnyama ezimhlophe inyala igeza namatha ligezi. Bathabe inkomo ezimnyama ezimhlophe okunye nidlala. Yabona mina ngikubambe emoyeni ngisakhuluma nje ngefoni. Nonke nihleli lapha phambi kwami ninazi into eziright. Nihlaseleke ngendlela efanayo ngathi nivele emzini eyodwa. So mina usafona nje efonini yawe ngibambe indaba yakho. Uyabona abantu abafisa ukuthi kumnandi ukuba yimi. Hayi ngizohamba ngiyothenga imoto eduma kakhulu. Ngithi uthola imali. Akumnandi mina kimi ukuthola imali. I can't ngithi mina ngizobeka phambili ukuphiwa imali nezihlupho zabantu. Ukuphiwa imali akuhluphe. Izihlupho zimhlungu. So ngeke sikufananise kokubili. Aba mina ngiyathandaza though mina I don't take no nonsense from uNkulunkulu, from idlozi, from uJesu. Ubuya lapha nento zakhe ndaya wabamba. Inbese nithi udelela uNkulunkulu into akuyafana. Uzofa uNkulunkulu uzombulala kanti vele umthetho wakhe ugude kubulaleni abantu kunekubasilela yiko amaPalestina to amaFilistiya namaIsraeli bebhushana le
izimpi zombako uthi vele uNkulunkulu uyivampire nikhona amadoda abazalwane okungamadlozi nje wangikhuluma ngakho kanje into kuyafuna kuya lapha kufuna izimbuzi nezinkomo inkinga zisigcwele kithi kwaZulu uyathola indlu ekuthiwa yakagogo sizaba nempondo zifakwe zaze zarawunda kusena space sokufaka olunye uphondo kulokho kuhlatshwa ende bona laba abantu abahlabayo yiba abahlupheka west kusokutsheke ngayena limvisindwa zimpondo nalezi ezinye ziyatsheka ngohlupho kanti dlozi lakhona ngoba sihlabile phela ama-vampire salinikeza lawo magazi sokutheni phela ningalungisi izinto fana nabantu abathandazayo kubantu abathandazayo abantu othola eba-right nabo baba nezinhlupho begcine bebaleka kuthiwa ama-fugitive amabushiri umuntu oba-right uba yedwa yena lo mholi wakhona yedwa laba abanye phela zimfuqumfuqu zimpuphu okunye kudalwa yikuthi phela ngento nizobulokhu utshelwe emini ukuthi yilidimoni namayibuya lapha nyampeyida amgwazi izandla lezi insiba zengungumbani lezi gwazi izandla lezi amfufukana uzithi wamfundisa kuye phesheya izandla zisavuvukile ngisihlabile mayibuya kwethi fire holy oxygen shamarafata sekunengobe kuzama ukuthi amapiyana shamarafata fire mayibuya kushayela amafaya lawo pinquphansi piku ubuyile ngapha ezakhe ziyafuka inkinga wena utshelwe ukuthi mina ngilidimoni uzothi dwi ndoda ngutshela ukuthi indaba yokholo ikhona yabana endleleni lapho ngobuka umlungu la ashayise khona ngemoto bakhanda isiphambano bamkhandele nethuna balokhu bephosela amaflowers uthole kungaka so abelungu bangabuka amafilimu yabona behamba besiye emathuneni besiyokhuluma nabantu babemathuneni wena ungayenza njalo sokuthiwa hayi uyenza ubudimoni uvele la usindwe ukuboshwa kwabo ngamaketa ngabe engqondweni yakhe ikhanda livuvukane libe ngaka uhlalele phezu kwezinkinga mhla usiyosukuma izinkinga zingaka batabelo zibakadle udlamina afanele entabeni umkhulu inkabe emhlophe nganapho sithi sangoma samazulu mina afanele entabeni umkhulu inkabe emhlophe nganapho sithi sangoma samanguni mina afanele entabeni umkhulu inkabe emhlophe nganapho angazi noma ngithemba ukufa nginenkani usongolo lwami nankani ngoba kuyagoqana labantu vele ukugqoka yabona mina nginayo amfuni mina idlozi elibuya la efamily yami abantwaneni bami bizongena lenza uthufu ife funa into buya kahle ubeke kahle kambe yini ongayiyala edlozini kwasiyakwazi ninamandla okushintsha izinto zibe njalo idlozi lakho libuya ngamasayini abolileyo lizolimaza abantu likhubaza abantu uyabona into enginyanga ngedlozi alivele likubulala lizofika likuthinte ulimale lapha lenze lokhuyana lilimaza impahla kuthintini kodwa konke kuthiwa ngama-omens ngama-sign ukuthi wena kumele uziyenza ukuthi into uyahlanya wena mkhulu wami wena oneselilodwa kuba kubamba ngembokolo awusakwazi ukukhuluma njengoba wawungimemeza mntanami ngifuna ukuthi ngigijima ungithuma namhlanje angisathumeki sofanele undilimaza uzwani wena ngiguma uzwani lami ngiphume ilihlo wena ukuze mina into yahlanya wena mkhulu wena siboliboli lesi amadlozi amahle fanele ngiwabonele next door amadlozi amahle ngiwabonele komzikhumalo kubokheni kunene kuba kuTokyo sehwala ngiwabonele kuba uRamaphosa ngiwabonele komsholozi phela ngiyasithi amadlozi amahle komsholozi ungathola uqila laphana emajele imali zingaka ziningi imali laphana basazombhadala compensation yokungena ejele bazovuja ngamaplan wonke la wrongful arrest akucitshwa yonke amacala ubuya phandle amaplan banganikhohlisa mina ngeke nikhona amadoda abazalwane
ngiyangithi mina kubuhlungu ukuhlupheka kokuswela. Kodwa ukuhlupheka ukuxakeka uswima emafutheni. Yakusho lutho. Nikhona madoda abazalwa. Nanze mfise vele ngabe yimi ududuzana izungu. Awuse umphiko baba wakho vele ube ududuzana izungu. Vele landa umdala wami lapha ngimfolele hayi. Mdala mbona ngathi sihlukana lapho kwethu kuphela la sizobona ubaba wami sengumsholozi. Atikabhukudo lapha ubhukudo imali. Noma vele ngomtsepe. Khokhovu la kundaba umtsepe. Khokhovu la kundaba Ramaphosa. Khokhovu la kundaba Msholozi. Khokhovu la kundaba Mandela. Khokhovu la kundaba Barack Obama. Khokhovu la yabona zonke lezo zinto lezo ufuna abantu abanezinto ezihambayo. Uzufisa na ukuthi hayi ngabe ku-adoptwa lapha emadlozini vele ngi-adoptwa kuphela ulokhu emango wangakithi obhedelwa izinto kangaka khathi ukuteni yabona idlozi lakho awukulisole uligxeke ulikhalime ulibonise ukuthi uyabona ubuyusile sibalo yabona idlozi lakho mali right umthakathi ngeke ayilokothi indaba yakho ngoba lizobe livimbile ngeke ufike nala enyangeni yobufunani ngoba izinto ziyabe ziqondile. Sesiyabingelela gogo. Bingelele gogo.